Asha for me mo bibia kwaba e de by emergency Ghana TV so me did say bibia wo bia nyama e kosuye e de amana ene story amensaka e wo fide mu ase ebusiafo e yefutusem kese e de mayen youth na ye kopie mu e wo bi maso na ye kokohia mema no e yefutusem kese e de mamu ye nya ba bi e de na sem abeda MFK e wo Lawson TV na sem o de ba ye ne se okohia ba me bi e wa kwantuo mu na nyinse ebe mu e ma ne ye na adwen se obesanso asanechi e de abaga na ha sei no ba ye no kwaya be ma ne de ne faso no neni enye ho enti o de ababeda MFK na bedwafo se ye moa no ye kana sem emfa emma ne ntibusiafo ye sem ne nko tie mu nsem emma na so hye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no comment section ho e de ama me kam ho ne ko hwe video emma pa chonyame adume oba efro say me di Beatrice adu say man bia no pay anope de boko na nswanya boko mitu kwa 2019 sa me kobobla wo take mem na me kodure me kohia brante bi efe no kwa me asare krampa eye na adwen se opeme nti minyante asem ye tenaye entinaye na mu nyinsan ba mu aware ba mu ma nyinsan baaye enti nyinsan na chire no eno oye se membra Ghana before me be ba Ghana me di kan eye visa nka me ko Bahamas but visa nipa ni twa take it no kodi sikan man ye ba sa no oye se ne membra Ghana na me to ho a ye adwuma na sika no ebi meka ho enti membra Ghana na nye business e be ye sika no bi be ka ho be san de me atu kwan na me gitum na me ba Ghana enti me di nyinsan ni firi wo ne baaye me ba nyinsan mo hwe me kama me wo be 6 months no ena ne nyoma sha se de sesan menene kaso su mame menya ga bi wo wotema enti ga ne do we scapa enti me de mene sa ga en betna enti me de o kana me fi say agro because na sometimes you won not tire sad enti me fa ne sa agro na wodi ba me wo ha me won so posu ga ne picture actually enjoy your day babe and I'm saying na me not na e for pass be ma na wo ne ne tie no wa posi oba picture and what you doing? Enjoy your day, babe. Enjoy your day, babe. Now, what did it know for saying? But your friend Mambi. Or friend baby da. But your day. Mambi, we are sure. But I. What an empty saying? 4 to 5 Found Sato, Nejai, not concentrate 4 to 5 years. 4 to 5 years, no single day, and a guy no fro baby. But your day. One fro babe, one fro sweetheart, no darling. Yes, a member said, do time. Womu ko akoye eya hema ene odum penanim kotodwe buoni din dedede od be fro no enyansam ketwa oba wanfre obi da pacho dia no de frame ani mambi to so nti ko hu se watwere oba na to be no de na ye me friend no na mbisa ansa me not na getting to 5 years me hu so post me picture da eno no so bisa am se me post ne de da na na me so okay me post de da nti entwa so na eno no kodae nti wo ma no ye na adwen se wo ba Ghana because na control ne do so ho no ye se wo ba nti wo ba kra se o kan ode ne echina na me won kofo bi omudi kan ba Ghana no mo ban UN fo bi na twom take it mom nti me na me se ne so onye ready na scan no de o ma me pesa number ne ma no onye de o mu twa take it ma na me pen number de ma no ono mo chat ya no mo ye ni take it no buy nti wo ba no me yesan ka me hia no airport no ka chem se da bi ma me hia na one ne sofu bi be program 4 days bi ansa no abekuma ase na me gitum ba fi de 4 days ni 3 weeks na on buy na me friend say they say 3 weeks ni on buy na de na ye na cross wo me madam fu wo ehifa akwa na odo so me madam fu akọ high dan na ye wo ho na say afi de me ye ya na asle won ba na me friend say se wo Ghana ha obusuafo bi anim se wo Ghana ha sa de china wawu da ha ombedwen se menche na wa wa de wawu enti me show just 1 week wan ba kuma sa me fro obusuafo abo mama ne se wa ba Ghana na me ka kire no enti me kan be 4 days time no ba oba kuma so be di just 4 days oba Tuesday no ko Saturday no pa okoye ode ne meba echina meba sa 10 months na still no buy na me kobo na obusuafo amane se be ma no oba Ghana eso no ba afro na wo tema enti ese no me huni se pe no mpem bi mtimpesa me de nsane ba na ne papa no ye se me nko me ne mabusuafo na kro no mse me nko no mnye do mne omuba ne nkasa enti ye bae ebe take be 3 weeks time na omo share date se yensa asomre enti date ne so na ye 13th May be ma na she ni date enti eso ye na ye ko ye no
me de mensa koye mamabusu afọ de nsa ne koye ye koye na asa ahyase no mpeso mbegin sa am se me se ne osiye no pen on pen be because I won no ba kra twin plan ka oyele de ya yes oba ne nchen but won ba na so to oba ne nchen de pen on pen bi mtimi so me nware bi enti o mo kan ya nti asanya adwuma na me dem ye gu aware no nti ye gu aware na abusuafo ne yes na am ne so na mba ga na because am nye ready say me ba back enti on fa me nko back no hwe ne ba na dana na mitim so tamo ya so nti on dana ye frato ye so ntumi high frato be high single room na mejitum so on high single room but emu bie ni ho ye nti except me ba back to Kumasi no akra ne hwe for the past 1 year ni menkai da o sene akra nska se bi age fato bibi ma na o frɛ na metumi afɛ na to aso 1 month on fa me call akra ne yare na afɛ na o se mato de mehwɛ se menye ska se no on frɛ bisasa akra ne ho kra mpoti san na se eye den ana se ne ho ato na na se on frɛ me so me frɛ on fa nti mpɛ so o hwɛ ne ba na ye wo take ni so fa me sika na me tu susu offer 4,000 Ghana cedis me tu susu ina me ye adwuma baabi e appendix enam discount me kofi abosum ne so ne etue kanam de akoto saa 4 months salary nti da kro me ba ye no adwuma ne se me ye ba afie nti e ba na me peska de akoto ade me kofa me susu konkon se me bio ma yiska me kɔ na wo fa boss no hu se mode se discount sa no ayi ska na hwetwa pipes box paper eno de ahyehyem Bema na one ne te dem no. Bema na me. Awu tu susu e wo susu box mu no. Wayi sika ni nyina de free box ni mu. Ene watwitwa papers. Yes. Asesen. Se o pese o che se me fa me hu se sika um because onim se me. Dabi na wo fa na se wo se sika wo ma se ye den a box wo bebie so. Na utiminya adwenbone etwitwa papers e de good box ni mu de a. Na wa botiri mu pose wo bo ba no kro no. Wo bisa ne se de nti no yesa. Me hu ye no na adwuma no wo efie na yetim na adwuma no wo downstep nti me si ye na me se na na bra nti oba me se me sika na we me yam hyem na me se me sika na we e na so sika na ope nti before me kan sa na no de phone ta na so nti me kra de na ma adwem se bia boss ne no mo kro mo Ghana afre na we bia obi ho ahye no e de wa beji se scan se bia o frɛ na nipa de scan ba afide me sun be 3 weeks afide de obe kan ne say ni nua ba e boy ni nua ba ndi akoso on na ye o mo last born ne boy ese wo peska hye ni business mu enti ase na wo ni bi da ho no nsinisi ko e wo no ho no de ama boy no e de ahye o de ama ni nua akoso de ahye ne dan akoto cement ne ade de ko dan no nti onu ne nya de ni ska bia da nti na esa memedie no hu ye o e de mom enti o hye mbe 1 week time obema ni nua de ska na ba din na esi kwan se that time no wo ba o ne hye demo o ne netie oba waware no din na esi kwan se abrante betimi afro okrompo se ebia situation na abanie enti me pebosia te o se wo twen ya ma obai wono ankasa kotu susu box so asa no kwa hunu David ama o say it is called money replacement just say we sikano ene watwitwa papers afi wo pagya box emu odu ukotu so a papers ne gum papers ne 1 week no de ma ono wantua mpacho wantua me twen wantua mente o kasa o mpacho wantua sa scan besine je se die na wo hia free ne nchen de mi hia ne se enam ne so na me ba Ghana me ba no o ka kire me se membra na nye business empoanye woman bi na kan bi anka me ma age antum bi ko mi se ne Ghana sitne wo ko Turkey na one ne twen pena dada na se ko hia no na minim no kwa be na fa so wo hia no agent na de me ko no o ye no se ne bra o nti ne bra na ebe be hia me airport ena me gi tum se Martin nti me kura before me ko no me ka kire agent ne se me pe bia me nkwa metina na so ani ti kura no onye de o ma me nko ye na wo pe o ma ne bra na high down for 3 months into o charge can visa fee no for 3 months into after 3 months me na metu na me so anyi pro because me minim tibo nti metumi ayede anya adwuma kra ayede e de atua for 3 months after 3 months nti o me ye me ko ye no bra ne be hia me airport nti first day me dru fie no eno obi sam say oh boy na me so mini boy na senyame ye madum na me hie obi dia na o say I'm ready for you na me say you are ready for me say eno o say am ni obi a ho enti ahyase na o kan me kura manfi no because na me hu ni say enye ni tina me kokrom ho but ase dura na adwu bia me ni na na ehye wan room te dura na adwu a
na wo for so ma me masem na me kan ma masem nti me de abufuo kwa am ka se mate sa wo so pe me enu se one mbedent na wo ka sa de mate but I say free ho no na just say anger acceptance pa e abufuo na ono de oya we say abufuo na me kan sa nti wo ka abufuo no so worry BBC but me na me ne nitini na ono akasa ya we say na emfiri mi pom se me ne betina na oba wakwakohia bema situational relationship bibi ene si wo Turkey ene nam so a woni bema ekokoda ya akire motenaye die nti na oti asema ne beye wo ho ade de kwesi ni say menenete no chese wo ye bema akrampo na oje me number even wo chat mo Facebook ro be ka say ne yele ne me one mete oba opese o ware me ntihwe na wan chat me bi even boy bi wo Italy sabre kura se boy no ni na danfo ba ko Ghana dan na ebia wo tie Ghana no na de boy ne number man before because of that time na mpese me ne asare ntam tete ena Ghana de sa boy ne number mami o de number no mami ne ye adwuma opende konti ye break be 3 days am be fe no menim de e ohun say me no obi chat no fa boy ne number ena o chat no Facebook kwanti boy no be send message so obi a chat ne say fe na asare na oba o ne netin me ti boy ne kan no me bisa ansa asare ada na o chat ni po so o me chat na ye boy no na chat me first Emma wo frɛ madam for dan na obedi adanse me ye am se ne me kwam ye nam ka se senya da bi o se de wo se wo mpe be ma no e situation bi ena ma wo ti ase ne ne tena wo Turkey ho enti explanation a tententen no me nti wase be ma wo mpe no man bi ye nti ase e ma ne nya wo ho ade ye se oba wo do ena ti ase e ma ye ne ho ade enti se wo mpe na enka de ne beto ho to so e wo Turkey ho enka ma ne magana Emma me yo ho ade nti dinti na oti asema ne yo ho ade no na me pese bi ho enna me chechimba de kwa ne se unu obi kasa 1 2 kura na obeti nipa no woni se oye wadwen se okọ high dan kron partner nipa no obe se bia why wadwen se dan wo we fie single mu da ebia nipa so mesi fie nti okọ akwaje no afre nipa no ebia bi se obepe dan ho nim na asa ogina na ese opese oni mintam titinti ase ehon so mini document amede me kwa akwaje ehunti na ama ne ye ho ade ana mpacho da bi and before ebe wan de na mi free mi pom bi kwa am ne na atena ache how many years yet now blue 2 years kwan sana mana ye da akwa me ho ade bi ko na mu ni se me ye ma yu se me ma na obi ani ni subanji se ne ono ne hojo no e se ba asem no ye no mini ni problem bia eti me mu ni se ma asem no be ma na woni ne ti a wo ye ma asem no ne hojo ana sa hojo no kwa benzo me pa chom enye se ne hojo ba na medwin se ne me ma no so bu akofa na be me bu ho bo ba obi so ho no kasa wanto no du atemba na ma sam de se echen odi obro ma unim na da ho obekwa kofa HIV AIDS ababa ye se ye no krese de wo kan wo ye ma sam ampa odi AIDS ebaba ba ye na oba watu kwan ekobo bra e wo Turkey wakohia bema wo se bema ne se ye nko Ghana na watamoni ema edikan abaw na oba ye na nka bema no so wa ma nka oba de man bi wo ko Turkey na botaye be na si wani so e ma wo ko ya be menti wo san ba Ghana de nti na ko Turkey me de na esima ni so ne se ye me ma me ni kuma asefie nti me ye ma adwen se me bo bra na ma ye de matumi atoplot da achi bi se be ya me ha dan ha emoya o oba man bi se botaye bi si wani so na wo se TV esi hai eno na me ko akwakofa there shouldn't be any distraction. Any question ma bibia distracted o. Say na ate awuti ni so yo. What to kwan ene dodo na togo he ya akura bi pe kwan akọ mu nya kwan nko. Na nyankopon ye wadom watimi atukwan akọ Turkey. Wo se bema ne se memra. Eno na menti ase no. Enti nka wo ba Ghana yi ena nka bema no wani akiri ama bia man bi nka ba ye den. Ena aba bedru ya utikuma se no ba hye dem e won kran oso ne sofo ya akwankyere ansana wabakumase yempaibo odi sen wo Accra won man sana wabakumase mpa cho di 3 weeks wabakumase so obedi sen obedi 4 days dentia minimo ka chem so okwa akofa ne nyoma na wa ye nyoma 1 or 2 bi no aba me de me ya akra mponi se
okwa akra no odi ma fi ma ni tissue mame mo ma ni tissue mame odi ge na chi ba ne papa yi okumase ya na me yare da hospital na papa yi girl ne papa yi empna na wanya no empna no papa yi okumase am friend say grandpa me yare kwa da hospital so mo bi sam say ka sa na me boy nti ska me kan ye na osane de ma me but mani ehun data no okumase mani ehun abra na abusuafo oho ade no kwa be no mo fa so ye no na mo wa ha na se ebi mu gina mu to mo ye ne sen ne bra na gina mu e na won so e na omko me abusuafo no mo koye nto so nua na gina mu what de minua bi engina mu biko na minua ba bi ani ho okay na so mo koye ma wa abusuafo wo mo ye oho ade e wo fi abra na mu ni ha na di sen ansa na mu fi theki abagana media anche because na me my ready am e ba fi nti an ade na bibia si wo take won say edu ba bia take emre bi kra me te say ye mass deportation bi ni ade bibi na si wo take won mo ma ba ma na ka se bra wo di America ba Ghana na say wa na wo do pe bai me pacho na bibia nsi ye na de kwan ni say meje visa nka me ko Bahamas nti nipa ni diska no na akwa say yeah so take one a holding no be a so free ho nti en na ma woman no we German ka say man be say take an we adwuma na sika no eda ho na you find dane da no ho sika na bi me count me ye de mini Canberra Ghana na me on fa police mpabo ni bia wo bia na de ma no molo market nti o de ba na maton na me diska na ko ye sa be 2 times sequence me na me engine me ma ne fa anwoma no edi free take oposu edi go ayi ka go man sa na me ye de me front me madwem se me be business na ye de ye nya sika ni bi de free Ghana na ke ya botaye ni nyina ye se ubenya sika si kumasi fie etu beton police for mpabo ya ni nyina ye sika kuro ya kwaku ye boa wo se MFK they did Zoom wedding no oba mo ye ni Zoom omo ye ho ade ofie ni ye free ugina phone so video call mpacho David ya nye ni Zoom na say na social media ye obi de na okita be ma ne picture ya horo no kakra ka ne kura no na say ye wa no afe picture na no kakra ba ko so de Zoom ne de TV kakra ka e de abo ho na be ma ne eteso no mo ye omo ho ade ene technology aba entisa na ma ni nyina no ye feasible ya wo ya eyeye but enkanye sabi nipa bi na wo mo ye nipa bonfo a enkanye bone se oti akwantom ne be ye ho ade ofie ni nyina ye snap kuro ya ene ye de kokoye ho ade na se wa ma ba ye bedu Ghana na ni afekire no ho Bahamas no ho sika na mo de ye visa no Bahamas ne mienu esika na de ye because ye senka meme nkon medikan because mene no ho no ye so person dikan am se meme engine ndim ntima ne ye de ni kan jame ento ye se na meme dikan tie mienu esika na esika ne nso ena sa woman bi o US or born be 1000 na me so me pay be sia. Hello Grandpa, good morning. Mr. Grandpa, good morning. Good morning. Be me na mpacha pombo ko de. Boko. Ye de nyame ase. Mami bi se onu be hia wo Turkey na edidimu mpnatwe ekofa aware bai. E baba montam aware na gu nhihye ya mo ye no. Me sikem so be man be 10 minutes no my friend. Me ba cho me ma o sen. Be 10 minutes na 10 minutes. Be me na matenti me twen okọ why. Me ba cho you. Mambi abusuafo ben na ehia kan asem na oje tum se obesan de wakọ abrochire na wahwew ba abusuafo ben ehia ai ne papa no ye me ho ade no ena ne ofa ba akona ne nua be ma na ogina mu e kan ho no nti omo ye nipa miensa na me ofa ena me maame ene ekwe na woman ba ko bonde minim no no wa hefie ho bibi ko ne papa ne ye ohene yi grandpa papa ye ohene papa no ye me ho ade ote akunwa so nti ono woman bi wo fie ho o wa hefie ho bi on na gina mu eye bonde minim no okay den na kwafa wari go ni bai because wa ba Ghana mafa posi for mpabo beton na chasa awafo mo bebo bra grandpa free take aba Ghana afa chire den na kwafa wari go bai de saa de ne bai ne se oye se ni nua ba na mebo ni dia kosu no metna me nchen ena me ga chen se unua ba ne se na usika na asem dada me minim no nti sanka wo ha bi na obetna wo de mini problem because dan na ye two rooms nka mini problem but unni ha no se na usika unua na asem mintum ne nti no kana asem sen o se ni nua ne ha adwen okay ntina me ya na mse se na usika unua na asem so ha adwen mintum ne dan ne ntina wa bla oni ha nti na me kan ye no acha se no wa anka hwe because no se ni nua ne boy ajai nti wo pe ba bi atena
eno ka am say even baby kro kire so wo anya adwuma na ekwan wa na am say I didn't know ompe sika no high 1 year bi ma de emani nua no because e bia endru 1 year na nua na edanye aye adwuma nya sika e de apefoforo ndi sara me ne ka na afi de so wache ase ba minim de ekoba be 3 days of frame no say on ti ase say ni nua ba betena me nche me se menje na say ye mimi nua Isaac na ye so betena nche anka me ontumi ka say onje no na me say so nua no wa ha bi na obetena mini pro ba say na wo sika nua na asem na me pese me ko mabusuan because I said them to trebem some o maka me pese di problem be bo mutam enti na ma me ka asem nya de menti asem na o se me say me ngini nuane ne ntena de ne sanso na obakumase na say ne busuan be se obesra na busuan bi se obesra na me ngini enti na obakra kumase ya no o ma ha sa asem na me ka ntena ni ngi kumase ha but no why no tutu ewe da enye sasem ntina why na initiate divorce no why can say majai wo why can na say wo just like that na bi say be ma say mami nua ba metena wo nchen wo se me ma wo nua ba ntena me nchen ena mentawantawa preko pause majai ware bibi she ho me pa chonya nunti o enye ni nua ba ndie no me de no kra de woman yo wo Germany free conference ko ma me pa ne cho se manka ni ye enti me adekode poten no na me pa hu wono no wanya again it's no nenim de nti o de wo cancer because asem no minim ye koja ware ko mbisa ne say e de na ye ne ngina so no say o ka se ni nua ba metena me nche me manche no ena me so me ka asem me so de nti me gina so ne say o ba ga no ba afro net wo nti me so me ne ntina biem nti eno a ena ma ware ne ye show ena egu nso so esa egu show ushia no foforo no oba bi wo ne life mu ana me pa chan ena ukohwimie me pa cho me eti hwimhwim u kohwim wo teki no ye ne boys ne bra no mutu David na maji wo u kohwim wo teki no ena nso obi ahwim wo Ghana sa na te ne get David oba me pa cho David o nyesa hwim ushia no na nso oba ena wo akohwim ena nso obi abehwim me shia no oba net nti me o ka so pem ne kura me kan say so me bisa so ni girl no so girl Ghana de but omuntamu ware ene akwantu omunsam de onim do be san be na chibim ti me kwam kan say ne say girl ne connect that time na girl ne connect na me say ne on fa girl ne de mfri Ghana hamre take obi ko hon so school so no nye de one ne ntina that I send them me kan no anti ase na me so na asha ase na madwin na me hu ni say yetna papa bi na ne e betna man bi wanya mfie say Pacho menye 30 years oba na nyansan mba no was 2 years be ma na o hwa akra no mpacho onhwe no edan na o hye boso obe han ama wo no wa han mpacho dabi asam no mokotena so da ben our go no 13th May last year into 1 year bosha wo hye yes wo do 2 kwan wo hye boso obe ha dan na mo da ye process ne ba wo ne wa wo onhwe akra no mpacho onhwe akra no even akra ne kura ko school ba se nye na make an ke bi onim sa akra ne ko school na mpanifo na etena se kan asem no o de akoto omanim se bosha brante ne hye no wani so akoka che mo ma friend nana no ni nua be ma ne ya we no ofa ne ya we ase unu obi aka so mpe so mche so ne ka sa wontie because obi ane na aka so mo ka onye de wontie de omoye de ombe ka nti mimi hu de menye bi ko ne na amfo ne ka so obi aye o se awawo akra kama se wonhwe no madam for ba na mamiska kwatwira akra ne din wakotu tem onim sa akra ne kra ko school me ya se ko be mamiska akra de atwa ga ne ka me ka o so mate se otin me da so ti ba bia metina wadam for ne nchen na se dan no han ye no pa dan na 2 bedrooms no okay ne se ne ekosi ho a so ne tuaka ontua e enti rent him mpachan aye se onu nsusu okokotua mpachan ehefa area be kumasi he ya eno no so ten o chufu himan abaya etu kwan akoteki akobobra wa hu se Ghana ha se ahead den teki hu kona kutansa no djuma mpachan etire ye na nka wo koye wo ho ana se na agent ni so be mu adwuma foforo mpachan ho de adwuma ne doso but me koye adwuma nya eti ye adwuma wo Ankara na me ye even me koye krampo no sister bia sister na nam ne so na me koye no we no se supervisor ne se de opel
na ye supervisor no omuni na ye adwuma 4 years obi enu ho acha na de da but ohun me no within be 2 weeks so o ka cha instance o person worry me but na that time no na afi na makwa me ne asari na hie nti o kan ya no kra manfi sa asem e kra nye na enko onim sa asem we say me ko ho kra bibi say kra ko si mate say wakati u dream ne short but ye say achia emu nti man bi eni da so ho ma wate nisu a woti nyina no ababa waketo a wasori aboni timu pose mitu kwan akope greener pastures me kwa akobo bra me ma mi ensi kumasi fie o sasa na kan e no eno ne kire enkire se mimi nsi bio me kwaye adwuma na ma peska besi kumasi fie me ba be dru ya de atopa ebum tugum ebum tugum ma mfa no na anna o me de aye adwuma utimi se evu sika kakra Pacho man se wuska because wo ho no wan fa sika ama Ghana Pacho dem de bayi na ma spend ya manasa emu oyo susu kakra nso a woto ya wayi sika afirim the papers akogum very sad incident enti say asare krampa was say ya man 10 minutes ya be man 10 minutes na ya twen no mama nim kasa pa say dia wonso wo kasa yi wonso nim kasa enti munyina mo kasa o me hu se ne minsin che no enti na ade na ba no enti munyina mo kasa na ya frɛ no wan kasa be de ne na ye ntaba asare Mr. Crampark yada se wasan aba man bia sama a waka ne se mo ware na eyo odo kwan so se wa ma na ba Ghana aware ni gu ye bosha wo hye ye ne se wo be san de na kwa country fufuro bia wo pe wo be ha dan ama no wo be hwa wo ba 1 year nie akra ni sika ma edan a wan han akwantu a wan fa na nko wani wo bosha ne so de entia me pa cho me share no wo so me de ni be ko country so me pa cho bisane se di enyame na me de ba Ghana enyame kwame sorry enyame na me de ba Ghana if you say ahono no mo ye mass deportation untu me pie nko adwuma and before say obebe fie no me ye visa man and me de ko Bahamas na ma mo obi abefa ne ko America ena ye visa ne buy out mo me man sika ye de betwa take so de ko ma obi na nipa ne sika no 28,600 cedis. It is officer me need to I have no problem. Uncle just says he can bra. Me so na my visa for from man no well to coin. Na asare time okay. Two. Edana some no. No edana me high man. 1 year na me high dana man. Me so me nyamuka me duma nko so. Enti onya botwe nyambo at the end of next month. Uncle pe single room me high dana man. Ena akra ho asem so de sabi akra de enyo bi na be kiro se shoba na abosume so ma obasika sei nti akra na asem de munyin film ena na metimi aka metimi na mpacho 1 year ni a wo se yenyi akra na asem film no wa send akra ni sikada bisan so when was the last time I'm sending this car bisan wonu anka seti o me ne nya no baba because anti wo bisa wasem wo se when was the last time I was sending akra ni sika Grandpa, Osani Aquarius scan how many months in ye? So what's 1 year me sending sika? May say Osani Aquarius scan how many months? Debbie, man be one only bisa say when was the last time? Who na sika ne ba wonti da ben was sending sika. I was sending sika so only ne kasa na ka say bia almost sika. Obe pale cha wan send something was sending 50 cedis na. Ansa na was sending anu say sika de fa kro ko spe do di 30 cedis. Na so sending 50 cedis na bia 1 month won sending bi ma ye akura hwe no. Also Costco this me pacho also see akra ni Costco this ma me kika wona no 30 cedis ma I can't say mommy me pacho means me any obi ani anu baba e na Debbie o me dia ha ma dwen krampa enya no baba ye ne enu wudie abaya itu kwan eba take so obebobra edan a wo so no baba tena mu enam so ma ne dai wo ne twempena ware ba mu sa ware na gu a bosha wo so wo hye na mibisa wo say mumpanifo na motena se no wan kan kire o mo se wo de na kwa brochire na nka me see omu ba ya ho no kwa me ka kire o mo say sai sika na me spend na
ya de visa the plane ticket sika wadi sema obi a nipa ni di 280 million no onko Jesus can ba what Jesus can ba me so na my visa for from and that's what I made na 40 million so we are osusu box no mo nso me kwari me azam to kwari me pa jo me fa ni sika ase wadi isusu box si ho 40 million gumobaye wo peja box no na chese papers nko where is kano obisa wo sister boy ehun akire no na ade kwaboa no na dance ya ewo mu we obisa misro me wa dance for crampa me wa dance for esase mwe me ka kire bones ya we cosmos ya we maka ma famu they meet me okoji sika ba ende Grandpa, wakasa wosi memenya de me nkwaji says kan bra na so says kan a o ma blajo de ko sheki unet mo akwaji aba na says kan o ye o take na o sheki unet aduma o ma me blazik e ko she nipa no man ponti this kan na says kan o akwaji aba na yesai men kai bat mbisa says kan o akwaji ana it was 3000 50 sat says can 3000 visa ne na o se de o fa mi sika bi osusu boss nim o se o fa mi sika bi ama unu akos visa ne print ti e de make me se o fa mi sika bi ama unu akos de obe mama kasa na mama kasa me bi so asem wi ma no anam so mayi wa no kasa na mama kasa me se o se o fa mi sika bi na me bi sa o fa mi sika bi o fa ma unu akos me bi so se obe mama kasa na mama kasa me bi so as I don't know the question you question na me say the question obe mama kasa na mama kasa kasa metie very good me say me do ni issue say opa me even the last time I make catch us man be adwuma na me ye no afi na nyame adum ne ma ye it is a me adwuma na se course a let's send in scanner de twitwa won ye fa no ntwenchen me catch us me send no 5000 now they start business gaka akopumta ma enema be ebe peke ye fa no ntwenchen me fi ono abepme me yare na me defie unim chima ye di me chima but enya ho asem na me ne woka asa wo ka akwantuo ho asem de o de aye me na so akatue na wunya no so wa wo ba wo hwe no wo ya we nso se bible nso nipo obe wo hwe ne ba bia ho asohwe da ho twente ho asohwe e na ahya ase no we gwan 6.3 mambi ma de o kan no wadwane o ono ya we sakura na ohwe no onim kasa na busuafo ne ya we na o kasa me na me de me pe bag ana no anti dollar number wa ha metumi de number na mo no mo bisa anti dollar say enyo omukura na kan bi anka me ye ma adwese me bag ana because me tu kwa ko taking a Saudi na me buy no be this 6 months na me ye me process no me hu se Ghana nyoma nye ize na me ni papa bi an obeboa me tina me pesa me Mr. Grandpa me pacho diesie no yese aware egunkuro yenim se mpanifo mahia dia baya yi kan adanse ni bia ni ha wose wo hye bo se obesa de na ko back wonso wo se eka wo boye omra metua eti so odi sasika ye mambi so odi sasika ne ba de a obeboa ne de na tukwan okoji sasika ne ba meboa na me de na tukwan wo se yesen visa no after that time you tia 15,000 96.8 grandpa on kan no kwye $300 blejo wa ha blejo number wa ha nipa no ye visa number wa ha just $300 ne tia ye in all na ye say $1,500 grandpa Auntie mpacho metumi the number na ma fro nipa na bisa de mu otua ye Martinti grandpa wote QNet de any free mu ebeka sen me see says the canning 15,000 plus 28,600 manga someone calculation there be say yeah deduction no so wote 3,000 ni free mu no ne ya QNet de na wote 4,000 na wi a osusu box ni mu free mu a mommy say asama wonim no say u make conclusion and justice God will just Grandpa enka so me na ya no just wouldn't be grandpa me be say we wouldn't justify bibi ankyere me say ade na mawia anase me nwia yo enti wanu ye na
na de beba na na justice na justice sika no fa ya na wanfa sika and so you are making enye na oso ka kire ne say sika no sister boyfriend ena no wa kire no ena de kwaboa no me ne nka bi anti so no nka hwe grandpa won ka no kuro sai se mo bonsu ya we cosmos ya we self sika no kuma kura mini kuma na bente kuma ina me ka chom sa de ode aye mini minim sa ode won kan no kwanya de obeka no kwe so sika na o ka say 16000 brejo wa frem se kro ebetumi afre brejo mate ti ye wi be fre brejo eti ofa krampa wo de gina so totoma ye na ye wi be fre brejo ye be fre bonsman obia ne won wasem ni mo no Dina eno omo eka ho ne ya hwe se susu box no first utu so anase one to so secondly woni panifo no kwhia ye no wo hye boss ode ne betu kwan was it conditional anase wusi so ode ne beko edan a wo be han wo mahwem nyo bi na we so hwe oba ya wo fra bridge ba ni nipa asari trimodin asari ni trimodin o be ma ho fe trimodin adwompo ni wo trim senti ne se abaye watu kwan nya na afre no every Ghana se wo mra take ho wuhu na wa ba be si so na chinchina wo ne betra obi be pe no kra nke bia samre no waye free a obetimi ahu ne choice wanya adwuma bia ya obaka say de men sign co relationship bi mu a mewo wo si twan kono ngo kaya obi ba wo mpene ma ne ma wa so na adwempa ne utrim wa jeju obe ya manyinsen aba wa bagana na wo se nyo na ade ne baaye be ma hwe se de bia me kase be ma o ma oba sugu ne so no e chen duaba wo so yare da ho oba ni sugu so ti ase oba no so sugu so nyenti na oba Ghana eti ye na ye wasede na nyame empeja na sorry na so aso ye wadwuma branch fefefe wo so da ho Asha for me do bibia se so jibe my kwhwe video no e ba ye mema na ye sremu mo ne ma no edi mpem ago wie ehu certificate no ba mo nhwe mu na mo nhwe mo ha ma no dodo adenti na mo tete ma no sa abofe be mu na bedu su se mo behwe mofra na afi de ehu rules and regulation because of say abofra no woni ma menche no ne ma mo mpani bio ento nya wadwen so behwe abofra no de onyo hwe de nya ne se month no be week no be so na wasane abofra ni sika ye de edi ama no de ane ma me de be ye de wo de emfa ho nti be ma ne de yesre no onhwe mu na onhwe abofra no se dan na pese o wenti ma na untimi nka se o wenti dan no edi ama abofra no pe no nkotinem enyeye ese ma me no so ye de e ka ne ho enti woni se dan na o wenti no e abofra ne dia na ese wo de hye wa adwem nti onhwe mu no nhwe abofra no ade e yakora ne se abofra ne sa so ni wie a no nhwe ni papa kira akwan eno na e yasin bibia oba ni di biba na bema no so di den e di biaba na wo die onye wadwen se wo de 10 pesos ka be hwe abofra no nanso oni a obedina ba bia akase mbani that yo ye a oho na wo kwa ka chance na wo nka me na me ye opapa na ekofa yenkosi he nti yes le papafo no mo ana mo ka ho e ma Father's Day yi ye nhye de ni saa mo ka ho bi time amofra ni hia mo no oho na mo yi omoma nti be den na Father's Day ye dani de ni abe ya adi se ebedi Mother's Day nkwa na ebedi because mothers no matter what no omo wo mofra ne nchen omo hia bibia ma me no omo ye de omo kwa ne nchen nti yesre ye pesi Father's Day ni sisi ano ese imane die no nti papa fo no yi mu yem na mo hwe mofra no se ma me na wo mpani bioma sanso fa no koma ne busuafo na hwe mu na hwe oba eye simple nti be ma ne die fine man say na wo yesi afide o si oyale unya yale because umo oba nesu e di gu so oba ni si onso die obusanfo enye simple sa oba wadwen so wanya ohwe da chi bi asem oho na obehu nse owa ade oba ni yeye no sana ebebe mu ampa nti mema na yesre mu munhwe mu na munhwe mofra no se maame na oni wo issue a abofra ne de
unini issue because on the otini baby na wa fa na aba asase wesu tabofra ne de onhwe mu na onhwe abofra na ebusiafo ha na me de mu ebesisha ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section no me din educate ma mi esi enesen ye be san so edi hyemu e wa ha bio ebusiafo